paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, anya day taawit-awit mo o nakasupaw? Daytoy, Maray. Ako ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow. May kan amin ang nakalista tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay siguro, awan nagan nyo dyan listaan. Apay nga awan ngay, kat taga-kabildatan kami mat kinibadong kaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitilaan kabagyan ni Kapitan, di may kan iti ayuda. Kakasla kasta Tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagado ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Uy, haraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. anya nga ayuda na ito pagsasalitaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay ngay, ngawan ti ayuda may kinituyan kayo. Ay, awan na nga. Marikwanang, masungbatam ka day tayo sa ludsod ka. Ay, kasta imbaga ka ni Marito yang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, ijelistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo listaan. Apay ngay ngawan. Siyak man lang ang timangsungbat ka ba daw? Awan nagan yu ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laang, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Dahita nga rod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskan laang agririta. Kagawad, agyat makunam itinaawat mo ngay ayuda. Ay ko, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaadun tuman nandiyan sumaron now. Apay, naibus mo di ayuda. Ay, saan pa makidi Nagadumang naman. Yeso nga ron nga ipusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan next. Damdamagag laang, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga hindi umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, taisong mo lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin Ay, pangkalawit na iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, kwarog. Tapno ado. Unanday. Takunan ni Enteng, adanto ka numanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko di listahan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asa na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle amang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol paray. Kanayo nakada dito. Kahit mapalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si kakit di mo paray. Gaputan na ka tiles. Pagpigadin na ka. Wala. Narugit nga ron ti sakap. Mabalinan paray. Nalinis mo din. Munag ka. Sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, hapayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta.
Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kayat mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaik ka ni ti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo. Awatan mlatanti kinapod no adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo ang mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting nga kabagyan na? Napan mo kinasarita? Why? Sungarod tinagapa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod akayat? No kasta, saan lakta ang mabalain ang mailista tinaganta kadagiti maikan iti ayuda? Why? Saan ka no mabalain? Adan sa matgura ni Kapitan Kadata. Haddan sa ngagpaiso. Malagip kaun ba daw? Ammo kaun no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta panangibutos idikan kuana. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Why? Saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anangibutos kan kuana. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marito yan, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Ammom lang arudan, anak kami laang kinibadong kuti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitin, Maray? Tanag sakit, adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday ta tirason, Maray? Ti saan may apa nangibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na kayat nga ilista tinagan may. Da kayon tumat nga main. Basol yung matlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Ammo yon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan mi akaya. Ammo Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da ngamin anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kasta lang di ko Ta saan ka ngamin anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laang amakangag. Kat amin kaming tumanon, mawarasan. Tatama daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumabot Ang jakmit kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamit na angkel kaw. Dada kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat akabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katuan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayo. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat na nga ayuda. Ay, apay. Nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan nun? Bayamo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Kita ang dungaw. Ang padata iti naawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawin ng ayuda.
Naragsak ka, makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Sorry na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda kan ni Badong nga. Apay ko ba nga kakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ha? Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay. Win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan. Iso matibagbaga ni Kapitan. Adu pa'y kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italang ang naamuak nga adu gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod no gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kas kada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Mare. Adapay gayam kaanakan na abak-bakit kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Mare, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da kapitan! Wain, nagayaba ka unuray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apawi! Kitinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da kapitan numauram jay kakaiso na balay da! Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray saan data kabagyan. Ay sapay awan mati sa bali at tumulaw! Ay, mas dawa man. Ay, langay nga tadagiti nagado kabagyan ni Parinday. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbag lagit din tatatatata ba itong anagayab iti bumbiraw. Niman ngamin antimit no. Anya mati inaramin na dadya tao. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ko. Maliwayan na tilutluto na. Gapo iti pan nakichismismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni di balayaw tayong takitaan. Kasta unay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da iti balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay, sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wain, siyak titimulong. Uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti dadum at timbulong banang. Adak mat dito'y likodam kapitan! Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga dadum maakabarangayan tayo. Anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kami, mapan kami kumay di bangkag. Angam nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Sumaimbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kami tapno maidap ti apawi. Ay, agyaman ako ray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata kini Maribanang. Ay, agyaman akin ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwat kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nga agluha. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Abay yan. Nagsisinangit kayo matang. Kasaya at kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda.
Awan sa bali no saan nga isuda. Katuan mo't ngamin, paray. Kuwaraw, aday baga. Ano day tangkay? Ilistan ko tinaganda pare badong kan marituyang. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay! Thank you, Kapitan! Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan daw. Kaya't mo spilling ay. Sana yung tamaw. Mga numalipatan di kaburlisan nga pilyedo may ganito yang ka. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Ket no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay nangato nanato Nagtubit ka. Naggapwa marituya. Dita barangay hall maray. Ay na. Una yan ang nagdagsan day kinaawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Tinlis tagayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamot din makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kan ni Kabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo nagan ni Kwarog. Kasta mo ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong aga sa pulanan. Dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat ko maray. Taitaypay nga agururay ni Badungkaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nin samit pare badong dya gibilbilag iti erek iji ti kalsada. Isawang kail. Apay di na mo abawal ti agibilag iti erek iji igit ti kalsada. Sana nga mawang kail. Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal dayta. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpuk ka wang kail. Ay, ika makidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti erek iji kalsada. Unang kail. Inakibagakin ko na. Ibaga masakti ng ibaga. Tatabataw. Ang kakayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Inbound na ka? Wang, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal day ta. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidang pa lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagan. Kaya't kung nga ron dito'y igid ti kalsada, tamakita na kiti tao, nga adaw ti erikaw. Ay, kayat mo ti agpasikat. Ay kadwa na, apay dati saya ti agpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko day talasun mau. Ay aguray ka kwaraw, daday bagaking ka. Ano day ta? Kaya't mo, taginom ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kaw. Akayat mo lang ti agpasikat. Ay sanayin, apay nga ibagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay ni Uncle Kaw, katimbaon naklang. Baybayam nga ruday, umay kan. Ayan na nga tan ni Kwarugan nga imbaon ko. Nangibaw nam ayakan kwa na. Kung nakamapan na ibaga ka ni pare badong, abawal ta agibilag iti erek iti kalsada. Napan na siguro imbaga Nakabilag pa ila ti erek ni pare badong. Ay wan, sapay sinakop ng Sanjay Kalsada.
Nagturad dayta akong paray. Bawal lang arudan nga aramidin na lang ta. Ay, sana bale. Kunamat nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na. Madamadamat siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kin ni Kwarog. Wain, tapno saan nakalapdan nga agibilag itirik dita kalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong ka ni Parinteng. Patsamba na ita, Kapitan. Si kalaang ayat ang bilbilag itiirik dito'y igid ti kalsada. Ado kami, mapesak lang ito may nabinagaan. Patsamba na ita, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga gininom kan ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga gininom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti erek. Amo na bawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan. Nabal, kakakaon tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid ka. Talagang agawid na kaon. Ay, aguray ka. Sana dita, ipagnan nga agawid. Eh? Sana yan ditawi? Ay, di dyan, ipagnan nga agawid. Kahit mo asawan, diritaw. Uda, ay mabukaw ka, ano ka? Agliko kan tao, no makadanon ka dyan kurbahan. Wala ka man, no, diretso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwarog. Siyak ti Patsam, sa anak pa yan nabartag. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog namin ni Kwarog ijay waiting shed. Apay ang naturog, ijay. Gapo siguro ikinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat. No masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo. Adi na barbarta kan ni Kwarog. Di mo kanu ngamin barbartakan ni Kwarog. Naku na, Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. sungarot abinartek ka, tapno saan na nga amaw, ti pagturungan na. Imbagam kumama ngamin no sa di no tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arot ang mapugaw. Na sapay katawaan pay lang. Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada na, kanyangkal na kapitan. Ulit agmanin kan kakabadong. Bawal ta agibilag iti erek, di ka igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, muna ya, matagungod na taparintag. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungod maray? Isu ajak kabuteng. Amom ka badong. Isardeng mo ti agbilag di ta igit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Siya, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, sana ka madisgrasya maray. Kan saan na ka man anaw? Tandaan nam dayta Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Way, namaw. Ngam, anya ti inaramid mo, binartek mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabatay. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak, dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong paray. Asinaw. Ni Paribadong Apay, itala ang amadlaw mo, Kapitan. Kano na bayagan arororodan na kaday di akong paray. Agibilbilag ta iti erik, iti kalsada. Ay na, saan lang nga igit ti kalsada. Pati tenga ti kalsada pagbilagan na. Ay, wen nga rod. Binagak matan, Kapitan. Ay, anya ko na. Saan ka no ang mabutengkan ka? Aha! Imbaga na dayta. Saan mo ka no ngamin ngam mo ti agungot? Kastagayam
Kunana pa nga ramidan na ti amin akayat na. Kasta gayam Isasaan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan ken kuana. Tabartaken na laeng. Jak masangot ti mapan makisaritaken ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam ko araw. Inakagpasada. May kakidi di tao, itaginom ta. Aginom ta manay. Sumalin tumanin ti pagturo ka. Ay, dadag mo daya. May kakidi. Dagayatan. Agungot ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo ni Uncle Matt. Una, tanaungay. Patsumay. Muna yamit agungay. Hindi mo pa lang amin nakita nagungot kang. May kakiday, taginom ta. Sabay nagibilag ka manan itirik di ta kalsada. Kunaking ka ngawan makalapad kanyak. Uray day ta nga Uncle Mau. Una raw, talagang awan kabutang mau tataba daw. Wait, awan. Uray pa isa nga pulo nga inting bating-ting ti kasangap. Jak mabutay. Maray, bagbaga man ni Badong Mau. Apay, Kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinansa ti barangay. Maipapan iti panagibilag iti ire, iti kalsada. Isu at ti pangibagaam, Kapitan, saan na siya? Binaga akon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Angam kasano ang maibagam may Kapitan, kat madama-damanin nga gininom kini Kwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang ni Kwaraw gagsyan. Kay kayat mat ngamin ni Kwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon ni Kwaraw. Oray san mo nga ibaon mapanlata. Na, awisin to ngamin ni Pare Badong. Ay na Kapitan, bayam ngaminan ni Badong ko nga aramidan na ti kayat na. No ngay madisgrasya. Kasanon ngay. Berbero kam ni Kwarog, inteng. Ewan sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ken ni Pare Badong. Kunakon ka. Tinasayaat, ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, sus, dakas to mo't at talaga templuin sa dahi Pare Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agunget ka, inteng. Ha? Ay ko, no mabalbalin ka, jak ko makayat ti agungan. Angam ka sa pulan, tapno madisiplinaan dahi dya akong parem. Ay, inak man layawid ni Kwarugan. Na, anya manin ay at katawaam si Kabadong. Kita na kita gulitin ka. Iyaw kawid mo't ni Kapitan ni Kwaraw. Wine, binartag ko gayam di Kwaraw. Ay, kaasimot ni Kapitan amang yawid kan kwa na. Ay kitanusan na. Nalakagayam nga wisin day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam. Imbaga ni Kapitan nga isardeng munti agibilag iti irik di taigit ti kalsada. Ay di ka laki baybayan may day nga inting batingtay. Naa, Suruan na kiday. Apay nalalayang kiday nga mitisyak. ay katday ta siguro at ipampanunutin na gaputa iso ti Kapitan. Saan nagaputa iso ti Kapitan? Nalalaingay nga mitisyak. Saan mo nga itulow? Ay adayumit anangat nga to dagiti gradok idigriduan na ngam isaw. Kita man day ta. Ita suruan na kiday. 1 + 1 to, pwede nan to, pay amaw. Di namaw. Wine, saan? Iso asaan man nga gilalayng day tataw. Kalamabay na maturog igi-igi ti kalsada ang nakadumog. Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong ang kail. Mamati kan tumot ngamin iti dahi aparswa. Sana to na mamati kan kuana. Dapat lang. Liklikam dahi. Mabay na kadagiti babalasa nga nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog igi-igi ti kalsada. Rumbeng lang ang babaen ka. Tanay, ano ti nakakita ang babalasan? Kababay na talaga. Sapay nagpipintas na. Jaksan kaya ti rumwar. Jak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinatkatawaan na kamay. Ay, talaga dya akong mamati kini Tata Badaw. Ay, nasaya at may naka-amiris ka. Ay, babain naklang. Ewan, iso liklikam da dya tao.
Sus, una yun, ti pan nakadisgrasya ni Paribadaw. Ay, wan nga ron, Kapitan. Anyat na pasama kaya. Madama nga gibilbilag iti irik ni Badungkaw. Ididinong parmulatan di tricycle. Ay, kasta? Ay, parintay, garayatin na po na. Ha? Kapitan, apay di mo mang mangag nagpaparayot ni Badungkaw. Ay, mangmangag ko. Naipurwak nga ben iti igid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badungkaw. Kaasi maut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare. Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagikit na sakit. Kunak ngamin ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudno gayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatsin. Ay, kitulungan na mo ito na pare. Ay, mabiit lang. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Ay, taramid ang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo ito pare. Nadisgrasya lang arodin nung tanak pailang mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Oh, Ne. Hapay nga ito muna tayo mamon pare. Ay, danugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Kasla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Kasla, dumanog kin kumugtarak, itinangatok. Ay, kasya nagbuti na pare. Kasya nagbuti na. Itaray na ko ni hospital. Ay, jakpay kaya't na mabalo nito yan ko pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Mare? Kat uray la nagtamble-tambleng idi sinagi di tricycle ang nakaparpartak. Nagtamble-tambleng ko na Mare. Kat no ti istorya dagiti chismo saan nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patyo Mare. Namin ano ang nagtamble-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaro talaga ti disgrasya no mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigid ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Paribadong ti kayat asawan ni Enteng. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badaw ngang kal. Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasante na pasamakin ko na. Oh. Uwing raw. Nagri ka ta talaga tinatangkan ti ulo na niyang kal. Ay, wala. Puno data. Isuasi ka. Di ka sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakin ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan, ti maisag na. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday kawing istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadot ti tanod mo. Ang kanayon nga daga apa dito barangay paray. Anya tararamidin dagiti tanod mo? Agrun-runda na ba't akanayaw? Sigurado ka? Wan. Katno ibabaon ko ida pare. Nagadot ti nabartag nga didinay ng tunggal rabi. Ayan na, dagita atado ako na mga grunrunda. Agrun-runda da nga ron, nay. Agreklamo Tasyak, dandaninak dinanog, dagi istambay, idirabe. Ha!
Tawan ti makita katanod a pagparayata. Dandani na ka dinanog. Katawa ka pa ilay. Anya ko mati nakakatawa ni Tangay. Ha? Dandanidak lang araw dinanugay. Katawan nagpailang may. Awan mo't ni Kwarog di ta paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga gronrondada. Nakaturog ni Kwarog di ta salas. Ah. Abay, di mo nadlaw. Nakaturog kat imbal aldawan. Katwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, inteng. Ay, Nagsasadot damot aminen. Nagsadot nga. Kat nung naggagat kami amin na tanaw. saan kayo kanumi gayam nga gronronda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta kumpare manggay. Di mo patpatsyain. No kasta, kanayon kayo nga gronda? Katwang. Irinabi. Isungaro damat maturo ka kiti aldaw. Takanayon kami ang mapuyatan ni Tirabay. Ayun gayam man ya. Nagrigat kaya ti agrundanggal. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santo pay lang agreklamo day ta kumparin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay bayamon, saan kan nga gungot? Pasensya mo ni tatam abadaw. Kabaw na! Anyati ko na maray. Ni badong kumaray. Dandani dinanog dagiti istambay abartag idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata danda nilaan. Nakalisi gayam ni badong kaw. Imbag man ta nalaeng aglisay. Un maray. Kalpasan ang naglisay. Danugan daman kumaan. Ay na yan dagita nga istambay. Kat, anya nga'y inaramid ni Badong Mao. Timarayan adagos ah. Imbag kunam tanalaing atumaray ni badong kaw. Nalaing at talaga ni ka Badong Maray. Agasam man ta nalaing aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit din ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agronda itirabi ay. Ay kat ni Kapitan, ti rumbang amangsong bat itiday ta question mo, Maray. Damagam tuman. Kasano adamagag? Kat saan kaming tupay nga kita? Anya, saan kayo agkikita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mat ni Kapitan. Numaminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty di barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty. Awan to malang magangganab ka. Ha? Dito yaklangan tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya mo nga duty ni Marikwan ng dita barangay hall maray? Ha? Day, abay ngay. Aglako kanulangan. Day tamuti ko na na. Ay sos, amo nga tan ni inting day ta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray ka no dagiti tanod kat saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga grunrunda dagiti tanod? Ay, kasanupay daytan. Anya nga iti pagbanagan ti barangay kayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. Nupod no ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ay ati dinanog da? Ni badong kaw maray. Ay, hindi. Ay, sos, narigat ti kasta. Imbag tadanda nilaan. Kasanon ngay, no nadanog da. Ay, sa pailaklakayanan ni Pari Badong. Saan mo tunay alakay ni badong kaw maray? Ay saan aya? Medyo lumakay pailaang. Napigsapay! Kita inteng. Ay. Imal aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito salas.
Punno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, kat no isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jutay. Na, adamat kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amat no dagita kagawan mo kat ar-aramiden dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisok. Ken amwam nupod numot laeng agron-ronda dakwarog. Eh, reingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mati sumublat maturog. Ay may sakamat. Ha? Nalipatamsan asikati kapitan arumbang akanayon anaalibtak. Saan aturog ti amaom. Nagdapuak dito barangay hall. Kahit amom na niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan ni Jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da butlaing. Kay, anya langan nga tinakitam. Tinakita ni Jay. Nakarikap a barangay hall. Nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakaduti a kagawan. Ultimo tanod. Awan. Patilupon. Kay, ni Kapitan ngay, Ay, diya ka mo ah. Awan mo tipagdamaga ki Jay. kayat nasawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw. Dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis. Tambay a kanayon na mabartek iti rabi kay. Dagiti dandani ng danog kan ka. At dadalat na kami ni Tirabe. Apay, di mo nangag. Ngagriyaw-riyaw da iti rabi. Nangagkuan. Saan da mabutaing? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jak amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong mat dakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung bati panagurok da. Ay, inteng! Inteng, agreeing ka ha? Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maliman, panagluluto manan. Luto ka na. Na, anya ngay nga ron tinaramid yung itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, hindi kayam Kwarog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-orok. Ay, dua kayo nga agururok. Dua kami aya. Ay, kunak man no napan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaat. Kahit naginanakan ang nagmalmalam. Inlay-layon ko na. Aging nga iti rabi ida ito yan. Ay, bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ariingam ko it mayati turog na. Oh. Iwarwaras ni Pari Badong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajute. Na, kat mo imbaga ka ni kagawad ko nang ama pa nagjutay. Kat, wan ko na na. Isungaintad ko titol ba? Anya tigatangam ka Badong? Saan nakagumatang? Tama kaong ungutak. Ay kat saan ka nga agungot adi titirsinak? Nagdapuak iti barangay hall. Ang mawan mo tao Jay. Nakalakpay diri daw. Ay wan anya. Siya kumagayam ti agjuti tangal daw. Kita da ka mo dito tersinam ngaglalakaw. Kat sayang mat nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay dagiti ka barangayan nyaw nga da kasapulan da dita barangay hall. Ni manlangan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay. Nay addan lakwak. Ay, awan pa'y serbiyo barangay official, Mike. Ay kagawad, nagduty ka di kalman. Asya, kapitan. Wena, tanapan ka naman ni Pari Badong iji barangay hall ngam awan ka no ti nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog at ngaro. Ay naglako akmo. Ay nga, dagiti daduma ka kagawad. Aday jibang kagdaa. Dagiti mat daduma napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka ni Pari Badong. Nalaing nga gistorya da jay. Kat sikaman nga men, kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare kan ko na. Waraw, itulog nakba ni Jay Ilay. Ay, Mga tultulog ang pailang tatabadaw. Nang kita ka lang iti sa bali pagluganan. Ay, kasta ya.
Mapan ko kung may reklamo di kapitan tayo kay. Ha? Nangkal ka? Ireklamam? Wine, tabay-bayan na dahito barangay hall. Saan na nga aramida di trabaho na. Uray na kayo at anod. Ireklamo mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos mo ti bagbagamaw. Pangag nervyos ka. Nagpuno matasim madut kayo nga grunda. Ay, kwa. Sige. Itulog kan tatabataw. Nasayad may. Naglugan kan dito tricycle ka. Kung namito makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulog kan. Nay, waraw. Apay nga, ito dito yung tinangipagnam to tricycle mo. Saan ba nagturong ijayili dito yung kalsada? Dumagasta pa dita balay ni Uncle ka. Kapay dumagasta. Saan na dito balay dati papadak? Ijayilay. Nating ba? Ikaw. Gamnas kan nga sarita kayo pa kini Uncle ka. Sarita ka, bay. Kay, makangag kanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wait, ireklamo ka talaga. Agraman amin nakagawad mo. Unay kabutin. Pangay ka na kumparita. Ay, awan ti kumpare kanya. Nubaybayan dahil barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, da kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkag reklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tagay. Di nagpay pasangwan mati oray na tamnay akapay. Kape, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung na yun ang mutin na. Oray ang kalkalyo ang pandisal. Pare, kung palaman. Wina! Win! Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanya pare. Arak! Ay, kadwa na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumid tayo. Itipulutan. Tapno naragragsak. Wan, sige. Ay, nan ni Kwaragan. Kwaraw! Agtimpla ka man iti kape. Kan mangala ka iti arak. Matungbalang kay. Mabit lang tulod ka na di palayutan na bartekan paray. Kalpasan na. Itulod kamay. Itsibalaya. Ewan! Ayan ni Kwarog. Endak dito likudan niya. Na, Kung nagmandon nakaturugan ni Kuwarag. imbaga ka suburot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amo matakabutan ko, ti alalya. Ay, Ah, da kayo nalalastog. ay, sus pare. Dagita istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya. Ay, agawid ako na. Makamu kayong di tao eh. Ay, naisan na kami apatawa ng Kuwarag. Makadantano ka ka. Ay, sus. Uray siya. Nas ka na makalisya. Anday, pakal ko. Siyak mamat dito manog. Anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya ngay, intay. Nabangking ka di pailaang day tapangam. Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya ngay. Mamatikan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti bagbagan ni pare bataw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwaraw, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaan. Sumurot kamot ngamin Oh my. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrunda ta. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tate sumarunong aramidit. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Iso atuladan da ka Aray, awaday, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis. Napanak itay, di barangay hall paray. Ay nakita mi jay ni kagawat ko anhang. Iso kati nakajutay. Uwan paray, pinagkapinak pa yung harad. Binagaak amin dagiti kakagawat ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lang gaya man nakitak amin ida, di barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayati agreklamo. Ay, saan yun na pare? Ay da. Pay lang nagreklamo ngay. Kahit ang trabaho kayo may nga opisyalis may.
Inteng. Ang trabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti ka barangayan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdingay.